everyone, welcome back to Sunday Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with Mzansi Soapy Stories and namhlanje sikhuluma ke ngenimba. Abantu they are busy guys searching for inimba kuleli for leli viki lizoqala ukuthi kuzokwenzekalani. Niyazi ke guys ukuthi sinenkinga ke laphana uZoleka kanye ke no Lazarus basenkingeni serious because ngesikhathi bethatha decision yokuthi bazothi umntwana wabo ungowangcukana bakhohlwa ukuthi kahle hle abakangcuka noJola and whenever kunomntwana okhona kufanele kufike phela inyoka uMajola azo vuma ukuthi ingane ke isifikile futhi inge yakhona ke koJola inkomo. So guys, selokhu balindile and balinde into engekhoyo ke because they know very well ukuthi ke uLazarus akathola abantwana and umntwana kaZoleka angu wa Lazarus ungumntwana ke kaHlathi. So bathi ke guys leli video zoqala they are clashing over whether to reveal the truth ukuthi hayibo inkinga phela khona ukuthi undodana lo akathola abantwana and uZoleka ingane ke akusiyona ke eyakhe ke uLazarus. Guys namasengizi ngiyacanga ukuthi ayikho indlela mhlawumbe ukuthi uMajola angahamba ayofunwa inyoka basibahambe oyibheka la ibheka khona inyoka bazombeka la ukuthi uMajola ufikile. Hey, I don't know guys, kanti uMajola yafika enze ntoni xa ifika koMajola? Yazini guys indaba iya stress because ngampela umntwana ke angowa Lazarus ungokaHlathi. So bathi ke guys ngapha ke uHlathi naye ubusy ubelesela uthume ukuthi hayibo yazi ukuthi sengihlala ngaqala ngacabanga ukuthi ngiyayifuna enye ingane because guys uHlathi une stress ukuthi uyabona ukuthi ingane le nekhala enempumulo efane ka likampa kaHlathi vele. So useshusha ke uthumeka uthi ke abathole ke umntwana. Bathi ke uZoleka kena uzogcina ke esekhuluma noThumeka ukuthi hayibo nakho nginenkinga yomthwalo osindayo ke enguthwele engingazi guys ukuthi uzomtshela iqiniso ukuthi cha ingane le engithe ingeke Lazarus kahle eyomnyeni wakho wethumeka ekaHlathi. I don't know guys, but bathi ke on Thursday Zoleka confides in Thumeka about a burden too heavy to carry. So guys injalo ke indaba ake nilekelele bakithi boJola bomphanko nina bokoJola inkomba akhonakala guys ukuthi bahambe baye kuthiwa kuphi kombe la kuthola khona intwana ku hospice sikhe hospice kona lapho ke bahambe bofuna inyoka le ethu uMajola babuye nayo izokhutha lengane kaZoleka akhonakala guys ngenziwa kanjalo but ziningi izinto efaye zenziwe Thixo wami cause mangabe sefile uMajola faka isiphandla like kuningi hayi guys I think uZoleka uqinisile mithi aliveli khulunye iqiniso ba umntwana lo angowako ongcukana kodwa ungowaHlathi. So yeah guys, that brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.